Keep on watching Hotline GHTV. Hotline GHTV. Hotline GHTV so. Ya catch him say ye did you make this son. Ye friend obi ni mo bi chire ebrem. Enen so ye da ye de aba. Ene dwumadi a ye ba bedie no eye kasa profa so ye kan. Ni nyina se nananmo ba na omu buo no. Ya sesa bebre ene ye nchirme. Eno dwumadi ene ye ba bedi. Eye mo amosomfo. Ana ma he chia me na kwa me akusapon. Ne chia me na kwa Owusu Ansah. Ena bi dwumadi ebrem. Eba ye di sha ase eni se ya na ebu bebi se do pe bibia kokotoko yenya na bro na me ma tiefu ahu se sa ba e fe no do pe bibia kokotoko no yenya na bro no eye kasa rofa so enye sa neti ebe na nkasa ne se de o pe bibi akokotoko bono kotobono yenya na bro ni nyina ne se me no neti fie na me kokotobo na se meji bibia afiri ho se kenten ana se ade a me kobokoto na menya bia agum no wa amame a se me kokotobo na ebia mienu pe enam de beba eno no me ba unya bi na so de aye on kwan enti empempi no me krawo se me kokotobo a akobokoto a de ya ne se mini ade a mini kenten na wo bia mame bi na menya bibira me ba onso anya bi ti sana ebe no etie de to aso empadifo etaka se ese so ubu koto kwase a nyankopon lot ubu koto kwase a nyankopon lot koto we ye mu ni kwase a na ya na enwanwa se abaye kasa worofa so a ye ntimi nkan yie ebe no ane se upo koto ekwase a ne bon no nyankopon lot eni sen koto so okogbo a obu ho a ya na ewani enti ubo na chese bopie no nam so no okọ na de ne bon ewa no odon se kwa ase na no obo se obo aba beto bon no so na oto ehwesoro edu se awuram no eho ena nyankopon so ehwe oto enti enka se obu koto kwase a nyankopon hwe oto koto we yemu no kwase a na emom obo ebon no ekwa ase a ena nyankopon ohwe oto enti etefo yenhwe no yie emi ensaso se aka cho se ne dwumadie ne de ye tena ho a ye mamu wura mfi yenye ni ase akwa bibia de bekọ wano Hotline de the TV ho no ensem papa ne de bremo de to so miensa ne se okrama se na duane na woni a wonka se akokọ emesoso saka sabubu ya yebu enye sa na tie se kasa krama se na duane woni a wonka se akokọ ntwa mesoso a na akoye kasa worofa so kasa na kasa ne se okrama se ne yafu yade aba wonka se akokọ ntwa emesoso na duane krama ohoi o yafu yade na okunwura mu a na yafu yade ne ba ono a wonwura bi a otetetete a owe a yafu ne mu niama ni nyina puba abonten amama ni nyina yiba ofigu abonten enti eho no na o se owu a enya akokọ ntwa na bedi na ade se onua ana se ne bani ho a oma akokọ ntwa emesoso ebi se enya owu a no na bedi na ade etiefo na ya na meka no mo amosomfo na Kwabena Owusu Ansah na mgusu a meti madwam na ba bia ye di dwumai wa hwe akire ni se de ha ani kan ni fete a enye obi bia na de ha ma ye se eye chairman asadu afena asadu waste management asadu lawyers awe asante achim north ndp chairman ono na de ha ma ye a ye di dwumadi ti de bia kasa chairman e da wase na ye to aso a kasa rofa so na eguso eka ba konso ne se eta kase kwache adefe ye disika eneye na so ne kasa rofa so se kwanche adefe ye disika na eye se kasa kwanche ade na efe na disika na eye a eti so utu kwa na du ba bi na ho ye mura nko a eho no de na efe ho no a ye disika na eye enye sa na tie na emom eye kwache na adefe na disika na eye aja kwachi ena na otewo na aja kwachi no
no di sika dwino sika dwomfo a di sika eye niema eti se nkawa ene komuade na ade na ode ye no ode gold sika kokko ena eye na owia na ode agu yawam ato asawa so no de ba besi nchen enti nchen na ode ba besi kwan ho no ene ka se na ade na efe na ade na efe no ade na ede to odi sika na ekwa kuto sika enti enye kwanchen ade na efe na emom ekwache ade na efe na ede sika ena eto ebio ebe ni business say tontonti ye no monsane e faadwe asem ya na betia na enwa say akanfo kasa de kani be na be word ne ba be de ton ana ase tontie enye sa na tie na emom eye tintin to tie to wo no monsano no faadwe ebio me say Hotline GTV de ensempa na na de brem tintin to tie to ye no monsa na ye faadwe na kire mu ni say eye nipa mienu bi enana omukọ di pa omu ya paafo e okuru so na pa na omu die no na tintin wom na tietie wo enti ma no kofo mo ko di pa e ho ena omu di ho adanse ese oba ba ko tiwa no akase apaafo yi pa de tintin no onimudo e we so akase hwe waso tietie na hwe onu so nim do pa enti ye sa ma ofre tintin tietia enti edu baabi e ma amantie e fa omo adwen se e wo se omo ye no mo hu se omo be di pa enti omo betu bata akwakotra ko foforo so akuro no omo kwakotra so omo ko akodi emfie miensa enti ye se hoho so tu bata na akotra baabi na se emfie miensa enti ma obra sa ko okuru ye se babo ahoho he sa na tie enti omo ko no mo ye omo adwen se abrabo no emfie miensa chi omo sa abo machi enti emfie miensa no mu no omo ye se omo ko na su mu hia baabi a omo firi akọ e hwa na omo be san hia adofo mo amuni se kane no na telephone ya amanfo yuzu na bi ni ho enti omo hye se emfie miensa no duru ya omo beba to mo de omo ti dom e mo mo ko no omo ko ye no emfie miensa se do omo kae no pepepe enti omo ana tintin di ka bai obae no na esi niye otoka na odi besi to besi ye no na obusa ehofo ne se na minia tietia mai na oso da bi ho mai enti ono omotua edidi nkomo na o se eja amomie pe bibi no mo empani si ano da hokwa e kansem e so be kansem ayenka enti anche sima na tietia no so bai oba no busa na so ewuni atenti wa badara so na abranti wadi no bo hye so ampa enti omo hwa sika wo mo ho no so de ka aba a omo je omani enti omo eji sika no ato we sika no ato de hwa na tenten ka che tete ase krache ye fa adwen o se ye ba ye tubatai ye be sa ko yenchi na se wo to a me to ya hwe ya sika nyana abesa enti en fa ho adwen ne en sa nko ti ho na ti mamofo ni betiye na mo se ensa ye no tintin to tietie to omo no monsa no omo fa adwen so be sa ko yenchi enti enye se tontonti ye no musa na fa adwen aye kasa horo fa so enye sa na ti na de bia maka cho se Hotline GTV ene mapa ene be kanche amamre ne amane se de nananom si ye ntoto na se ya sa de aba obi ni mo obi kire eno ne ye to aso enti bire bia no bronika se keep your da Hotline GTV ye ni nyina be sa edamas